Kawakabuki Nantope Milewa Jamikun Temape Takiko Lokotu Shake Song the Gambe Namshi Kango Shuye Kawakabuki Nantope Milewa Jamikun Temape Takiko Lokotu Shake Song the Gambe Namshi Kango Shuye Losha Yala Losha Pindazo Yala Losha Losha Tu descendais nos et nos dégagés qui ont vécu. Et les guerres aux guerres, d'où comme sauter. 문제는 대비되나 이거 가르치기에는 어디 거래야 도대체 다 남루 수리 인데 셰 부여리 마셔나 셰를 차서 다 마대신이 미주주다 아니 셰야 깨지대 처음으로 차서도 당연히 수야이 아니 도디 다들이 되려야 집기장배 나서 군대 넘버에 가는 신기 도지수기 파삼 라게 된데 아니 비리 그저 먹고 신지 되려야 아니 소소기 니아스 뒤뒤디 발로는 저저니 되려야 별미리다 아니 별개가 비체로 개르자가 피사 안될려야 이닝 학원에 퍼치나 쉬어이 아니 디다 첩지 딱 아주 내 정고야기 고유 증상 가르했으나 다 남은 게 à tout pu participer à cette manifestation. Sujet qui était révélé à la presse par un appel de tibétologues et de sinologues il y a quelques temps, 2 semaines dans le monde. Mais on est face à un sujet ancien, mais de plus en plus puissant et prégnant. La volonté du pouvoir de Pékin de réinstaurer une écriture de la culture, de l'histoire, non seulement à l'intérieur de ses frontières, en niant l'existence d'un Tibet, l'existence d'une région ouïghour, ou même l'existence autonome de l'île de Taïwan, pour de développer cette offensive culturelle révisionniste partout dans le monde, et y compris dans nos démocraties avancées. Nos démocraties qui sont dotées de très belles institutions culturelles, et qui sont toujours à la recherche de financement. Et cette recherche de financement, comme par hasard, la Chine est là pour proposer de l'argent, pour proposer des moyens. Ce que nous voyons à l'œuvre avec le musée Guimet, mais aussi avec le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, on sent que juste là en face, la cité du patrimoine et de l'architecture, qui développe un nombre considérable de partenariats tous azimuts avec la Chine, qui dispose depuis 20 ans, à la demande de M. Jacques Chirac et de M. Raffarin, d'un observatoire de l'architecture chinoise contemporaine. Pourquoi faire des voyages, un colloque une fois par an, entretenir des relations, et là, démultiplier la présence chinoise. Cet été, nous avions les Jeux Olympiques, il y avait dans l'institution que je viens de nommer, une grande exposition sur le sport et l'olympisme et l'architecture. Étonnamment, un grand nombre de choses qui étaient représentées et montrées étaient des stades ou des réalisations chinoises. Je dis que là, nous sommes dans un phénomène de colonisation culturelle dans le pays, avec une présence bien sûr en Europe, mais beaucoup en Afrique et en Amérique latine, qui sont les nouvelles cibles aujourd'hui de développement de l'Empire du Milieu mené par le Parti communiste chinois.
nous devons être extrêmement vigilants. Nous devons partout où nous allons alerter. J'étais à Washington il y a encore 2 jours, j'ai rencontré Namgyal Chonou, le représentant de sa sainteté à Washington, le président d'ICT, en disant ce que nous voyons à l'œuvre en France, c'est vraisemblablement quelque chose qui est à l'œuvre dans tous les autres pays occidentaux. Donc nous devons être extrêmement vigilants, unir nos forces, mobiliser la population, mobiliser l'opinion. C'est le même processus qui conduit à interdire, par exemple, la représentation de Taïwan à Paris, de la considérer comme une ambassade à part entière, alors que je signale l'an passé, le plus gros investisseur étranger en France était Taïwan et non pas la Chine. C'est refuser cette reconnaissance, parler de bureau de Taipei, et dès lors qu'un pays comme la Lituanie, il y a 3 ans, décide d'appeler la représentation bureau de Taïwan, elle fait l'objet de rétorsions économiques extrêmement violentes et extrêmement fortes. Donc on peut penser, dit tibétain, mais d'un point de vue français ou occidental, que ce sont des choses marginales. 여러 가지 미국이나 유럽 미국이나 이와도 프랑스 그룹이 넥시치 자파티 이마가 먹고치 프랑스 같은 작가가 나라서 그렇게 작가를 하고도 요소코나로 기계들아 한데 같은 나라에 나라도 펜발라 먹고치 사태 오고스가 제스트 링고 베사티 어디 컴바테 사리샤나 म्यूजिक गीमे सिंगेंगे फ्रांस जैसा नानी एशिया कोता मारे एशिया के जेकब थाईलैंड वियतनाम कंबोडिया जामा जाकर बुद्ध पेयू निहों जेकब मंगो को पेयू रिगनी छोरक जामो को मोफिट जैसा का थंबा जेमदों का कहता युद्ध है माथे भोग थोला मेक्सिक गेमदों शंकर दीवी लो मंगोला तांगा फराज ने लो समझे छोटो है राता रेबा पेथार इनाया तंदा मोंदो ना थोंजो को थपशो को सोनी ना करेक्टी हो रेस ना ये तो निके स्टावची लोला फराज ता दोहा ममा चिंटिन जेकर सिंगी जामा माशो थोका उन्नीने फ्रांस के कहते जिनेमा दुगो संगते तो उठ गया समझे जिक्ची रिव्यू लोटा ये तो निके सामने पर 60 ans de établissement des relations diplomatiques la plus जाना था भोग पर कैसा फ्रांस पर चला छिपने के गरबा सिल्मी लोग किसी थामा खोरी के तान गरबा यूपी के région de l'Algérie, Banjul, Song, Chamse, Namdo Mongo Peyo. ये कहते तालो चिंता नहीं वाला म्यूजिक गिविंग के la cardiche, elle est pour les salles et abritant les objets en provenance du Tibet. Au milieu de Jammu Yosef, Khamba, galerie de Gatela, maman le Tibet, Népal, Japon, Chine, Cambodge, c'est Dio. Ils sont conscients que Jamie Konoshola, le monde himalayen là, aujourd'hui Jamie là, Galakirna, Himalaya qui j'estime gérer là. Himalaya qui j'estime gérer, mais maintenant ça c'est vrai. Popata, Jagar, assez ici en Yonjere, Himalaya que Richie Yonjere, Himalaya qui Jerkar Singista, Himalaya qui Ké. हिमालय को लंबा से उसको मानो हिमालय को ऋषि के साथ छुपा रिवर्स ना रे बहुत बेयू जागा पाकिस्तान पति पर मा यूट्यूब ऋषि फमुचरे रेला संगे तो हिमालय से शिवसिंगर तंगा तो काने निश्चित को बेवा रेला साथ शिव का तो रिक्शा में तो स्टेबल करता करसे तो हिमालय शिव का तो excitement de doit y que mala shivu on a mata ba tanda thora tana ata legyo inga sonda bok thanya to dosu jaya
Laksa tati jamais quand on compte le stoning de la France que réveille Tini que tomba boyowa Gorekawa Yana Reko Fonsala Kabata Tuwi de Fonsa Tawani Yaro Sorchu Lentu Kone Lenjayo Mare Et les parents Yantin Taba France monde himalaya dans leur communication avec le public. Cette réécriture de l'histoire du Tibet, pour ne pas dire la révision, dénoncer leur patrimoine. On mesure un peuple aussi en ce qu'il apporte à l'humanité, en ce qu'il a contribué aux sciences, aux arts, à la culture. Et c'est ce que veut effacer aujourd'hui la Chine du Tibet, comme si vous n'aviez jamais existé, comme si votre patrimoine était le sien. Et cela peut sembler anodin à quelques-uns, mais c'est essentiel, parce que c'est par là qu'on commence l'effacement. Et alors non, il ne faut pas céder sur le musée Guimet, comme il ne faut céder sur aucun musée. Il faut exiger à chaque fois que le Tibet soit bien inscrit comme le propriétaire de ce patrimoine. Je lisais hier qu'au Turkestan oriental, dans une phase ultime de l'effacement des Ouïghours, parce qu'effectivement le peuple tibétain et les peuples ouïghours sont ensemble dans ce combat, eh bien les colons aujourd'hui ouvraient les cimetières, les tombes dans les cimetières, les sortaient à coups de bulldozer pour les enterrer ailleurs, et les familles avaient que de peu de temps pour venir chercher les corps de leurs ancêtres. On voit jusqu'où peut aller la perversité, la volonté d'effacer, la volonté de prendre des terres et de se les approprier, la volonté de faire disparaître ceux qui osent encore élever une voix différente. Alors oui, nous continuerons à être à vos côtés, oui, nous continuerons à demander à ce que le Tibet, comme le Turkestan oriental, soit reconnu, que votre patrimoine soit reconnu, que votre identité soit reconnue, parce que nous espérons qu'un jour, vous pourrez retourner au Tibet et que la question de l'autodétermination du peuple tibétain n'est pas un vieux rêve, n'est pas une vieille utopie, mais qu'elle se réalisera. Vive le Tibet libre! Merci beaucoup Madame la conseillère. Allez, là on va commencer la manifestation. Nabali de Samolo la Nike de Chougoud Raïno, Chougoud de Tarochi, dans la Nike de Rotuei. الثمرة تريد زمر وثمرة تشتري أنت اليوم تريد يسجي كيف يجعل الإنسان شو تقول هو شيء سدى إنه ثمرة سبجو شيء شيء مثلا بوكين بيا بوش جرونا أنت بوتوي Non à l'effacement du Tibet. Non à l'effacement du Tibet. Préservons l'identité tibétaine. Préservons l'identité tibétaine. Museum, Gardens of Culture. Museum, Gardens of Culture. Tibet existe. Tibet existe. Tibet existe. Label 2. Non à l'effacement du Tibet. Non à l'effacement du Tibet. Préservons l'identité tibétaine. Préservons l'identité tibétaine. Nord tibétain.
Hontahu. Name it. Hontahu. Hontahu. Not politics. Le Tibet. Le Tibet. Le Tibet. Le Tibet. Respectez son histoire. Hontahu. 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 Preserve truth. Preserve truth. Preserve truth. Preserve truth. Muslims got enough culture. Not politics. Muslims got enough culture. Not politics. Muslims got enough culture. Not politics. Tibet exists. Name it. Tibet exists. Name it. Name it. Name it. Name it. Name it. Label truth. Not propaganda. Label truth. Not propaganda. Label truth. Not propaganda. Label truth. Not propaganda. Nous sommes. Le Tibet. Nous sommes.
Le Tibet. forma shukchemu yoge ku posa mosa lojuki mombresa ana kuna tuli ani thamane tochena mutune ani kuna tuli dinjuda laika yese thamane mutune yadero ki oji si ani dhana shige dele ya anzo France ni shunye ge dhulibunda yese da pasami yoge mima mujibesha khashege inge buchuji dele ya kale mande ba lepesha tochena shuye 모두는 앞쪽에 중마진도 그나서 모든 힘주제 대로나 거쳐나셔이 아니 내려야 그런 방법이 내려야 돼 저기 프레스 리리스 서비스라지 프랑스계나 지시요 그든지 제공하듯이 아주 내려야 돼 제요 안도도 그새 들어가셔라 아니 이 그나서 차례 나서기 내로 공무지게야 파서 아니 준비나로치 라말이야 수수스나 레리 세제 미디어 준비나로치다 아니 다음에 시기 되려야 예차 벽에 간래야 차파 되니까 나로래야 돼 안되기 내주기다 지역에 아니 수기 먹고지 돼요래 변사선은 르몬 그지기 세우기 있었는지 나로래야 병원에 숨이 림상주 약하수 변사 남을에게서 계시 하나의 포마 숙체무 여기 그 포사 모사 로주기 몸브레사 아니 하나 둘이 아니 타고네 토체나 무트네 아니 그나 그 빈수다 라이카 예세 사람이 무트니 야들었지 거기지 아니 다음에 시기에 되려야 간소 프랑스의 중요하게 조리된다 예시다 박사님 여기 미망고지배사 사실에 이제 부주주지전이 되려야 칼레를 만들면 대표사 토체나 쉬어야 모두는 갑자기 중마진도 그나서 모든 힘주제 대로나 토체나 쉬어야 아니 되려야 그런 방법이 내려야 돼 저기 프레스 리리스 서비스라지 프랑스계나 지시요 그든지 제공하듯이 아주 내려야 돼 제요 안도도 그새 들어가셔라 아니 이 그나서 차례 나서기 내로 공무지게야 파서 아니 준비나로치 라말이야 수수스나 레리 세제 미디어 준비나로치다 아니 다음에 시기 되려야 예차 벽에 간래야 차파 되니까 나로래야 돼 안되기 내주기다 지역에 아니 수기 먹고지 돼요래 변사선은 르몬 그지기 세우기 있었는지 나로래야 병원에 숨이 림상주 약하수 변사 남을에게서 계시